the Lord. Siyathokoza ukukhona kwamole kwele phakathi kwethu losiholayo losihayilako. Siyathokoza ukukhona abamfundisi. Siyathokoza ukukhona mama bemfundisi. Bagcotshwa bonke labakhona. Bobabe, bomake, bantu labasha, children ministry. Ngiyabingelela ekuseni egameni lika Jesu. Amen. I-praise team ngala siyabingelela ekuseni egameni lika Jesu. Amen. Ngoba besilinde lo phambi kwenu Jesu inkosi akagcine kuba inkosi uphinza abe nomsindisi wempilo yami. Themba lami lonke ngibheke kuye ngaphendukela kuye angizange aphinza ngambona uNkulunkulu longangisida. Amen. Praise the Lord. Siyabonga uNkulunkulu namhlanje sasinide ithuba ukuthi sizohlangana ngelakhe igama njengoba ashilo Jesu sabahlangene ngelami igama noma bababili babathathu but nami ngiba khona phakathi kwabo. Hallelujah. Manje thina we are more than 2, we are more than 3. Lokusho ukuthi it's a testimony ukuthi vele we can attest ukuthi ukhona phakathi kwethu. Amen. As long ukuthi ngelini kwethu la akukho igama lesilibitile but sithandaze egameni lakhe sifuthi sihlangene lakhe igama. So siyakholwa ukuthi ukhona phakathi kwethu. Hallelujah. Praise the Lord. Nakabahlanganisile abantu beNkulunkulu hlobo tami uhlala baNkulunkulu lokhulumako nebakhe bantwana bakhe. Amen. Siyagijima semaBhayibhelini ethu encwadini yeZenzo chapter 1 siyofunza from verse 1 siyogcina lapha ku verse 5. Say no you last read futhi mose waseGalatia chapter 5 verse number 16. Chapter 1 verse 1. Theophilusi, encwadzini yami yekuqala ngabhala ngakho konke Jesu laqala kukwenda nekufundzisa. Waze kwaba lilanga lathathwa ngalo mhlazana aya ezulwini. Angenyukeli ezulwini wanika imiyalo ngemandla amoya longcwele kubapostoli labo bakhethile. Emva kokuhlupheka kwakhe kwaphela emalanga la-40 avukile ekufeni. Wativeta kubo ngetindlela letinyenti letaticinisa ngalokungangabateki kutsi uyaphila. Wabonwa ngabo akhuluma kubo ngembuso kaNkulunkulu. Wathi nasebahlangene ndzawonye wabanika umyalo lothi ningesuki eJerusalema kodwa hlalani nimele sipho lenethenjiswe sona ngibabe lenganitshela ngaso. Johane wabhaphatisa ngemanti kodwa emva kwemalangana nine nitawuphatshatiswa ngamoya longcwele. Kwathi wasiphinzela lapha ku verse number 4 malemfundisi. Verse number 4. Kwathi nasebahlangene ndzawonye wabanika umyalo lothi ningesuki eJerusalema kodwa hlalani nimele sipho lenethenjiswe sona ngubabe lenganitshela ngaso. Siyagijima sakuGalatia chapter 5 verse number 16. Galatia chapter 5 verse 16. Kodwa ngithi hambani ngamoya khona ningeti ufeza intinkanuko tenyama.
ngobe inyama ikhanuka lokuphambene namoya, namoya uphambene nenyama, ngobe kokubili kuyaphikisana. Kuze live lakho babe linemandla, live lakho babe lingumlilo, live lakho babe wethu longcwele lindlela kithi, babe wethu longcwele uNkulunkulu ogcolisa ngalo. Nasekuseni babe selehlile aliphumi babe libeke emuva lingakawendi umsebenzi. Nasekuseni baba liwende tinzebe emlomo wakho mntwana wakho lisilivu lakho Jeremiya wathi ngithulele amandla, thulela baba amandla, aliphume libe ingonyuluka, aliphume libe imhlahlandlela, aliphume babe libe nguwe odla ngalo lisilivu lakho eqaleni bomlivi, livi bekakuwe, livi abenkulunkulu. Siyabonga babe ube madola yaguqa phakama balosehlile in Jesus name. Kwangathi bese ngathi kancane ngiyakuthanda moyo ngimela ngaphansi kwegqubu lakho uNkulunkulu athembe wena namhla ukuthi intoma la inzaba yethu sinikethe isihloko lesithi ungasuki eJerusalema. Haleluya. Ngivumele mfundisi namhla inzaba yethu sinikethe isihloko lesithi ungasuki eJerusalema. Haleluya. La sifunda khona inhloko tami live laba beNkulunkulu afunde khona make mfundisi sithola la Jesu uvukile kulabafile njengoba bekabetheliwe but thola Jesu sowuvukile emva kwamalanga lamashumi lamane avukile. Sithola la uthi wabatshela abafundi bakhe ukuthi sizohlangana eGalile. Haleluya. La sithola Jesu nabafundi bakhe sobaniketa imiyalo ukuthi la ningasuki hlalani la eJerusalema nize ligcwaliswe ngemandla. Haleluya. La sithola emuva uma sifunza ukuthi imandla bese abaphelele abafundi baJesu lokufakazela lokho emva kokuthi Jesu abanjiwe washajwa kwentiwa konke wabethelwa wangcwatshwa. Siyathola la mfundisi bafundi bakhe bahamba khona botivalela ngenxa yokwesaba. Uyokusho ukuthi imandla besaphelile bativalela
ukuthi bayasaba ukuthi hey lo muntu lo besihamba naye le nkosi besihamba nayo sayibulele so nathi basibonile sihamba nayo basibonile yena into sinayo but njengoba sekunje nathi sekude lo bile simthembile sebatifihla bakobhatha but kuyatholakala ngale emalanga utholakala sophakathi kwabo uthi kuthula kubekini haleluya emva kwekuvuka kwakhe lokho kufazela ukuthi labantu sebane kwesaba kwesibili siyathola ukuthi lamanye amadvodza ayakhuluma enzaweni yase-Emawuse ukuthi lo muntu lona nebekahamba elatino lo bathi Jesu uvile na ukuthi ufile but Jesu bahamba naye but yebo senkulumo yabine kwesaba ukuthi lo muntu bekenento etingaka so ndlule emhlabeni endaweni kanjani but ngoba yena athembekile ayinkosi lengafi uthola sovukile uyabuyela baniketha abafundi bakhe amandla uyabuyela uvuselela ithemba kubo nasebahleli uthi lelanda amadoda ningasuke eJerusalema hlalani lani senigcwalisweni amandla haleluya praise the Lord umuntu lohlele eJerusalema ase agcwaliswe ngemandla akafanani nemuntu nje haleluya umuntu lohlele eJerusalema iJerusalema singayifanisa nani mfundisi lesikhathi bahlele eJerusalema abafundzisa ababeyabatshela ukuthi mina ngiyahamba ngasizana ngiyanyuka but ningasuke eJerusalema iJerusalema siyifanisa nenkukhu haleluya bafundisi baJesu bafanisa nematanza kuthi nasi isikhukhukathi siyafukamele ematanza lesikhathi baseJerusalema bebafukanyelwe isikhukhukathi haleluya litanza sihlobo sami kwetala laphakathi kusifakana entshwele kusifaka utanza nje kusuka kunemandi but lesikhathi baseJerusalema mfundisi abafukamele Jesu befanele ukuthi balinzile bona ukuthi kwetala kumandi lesikhathi ahleli nabo eJerusalema kufaniswa lesikukwathi sifukamele matanza lilanga lekutala labahleli eJerusalema sikukwathi sibafukamele kuyaqala kuba netimpiko but ativeli ngaphandle haleluya lilanga lesibili labahleli eJerusalema kuyaqala lanelitanza kuba nemehlo nakuba mehlo but asengabonakali ngaphandle lilanga lesibili lesithathu labahleli eJerusalema kuyaqala kuyamila kuba nama-development emtimbeni kuyabonakala ukuthi labantu basalinzile kuyahamba amalanga bahlele eJerusalema kuyaqala kuba nemlomo but lo mlomo usengakhaliphi uyalinza kuba lesikhathi sakhona ningasuke eJerusalema nize nigcwaliswe ngemandla bayaqhubeka bayahlala eJerusalema mfundisi sibafanisa netanza lesikhathi bahleli liyaqala mlomo wabesikhosana uyakhula uyaqala uyaqina haleluya bahlele eJerusalema balinzile kuyingodi kuphuma eJerusalema mandla usengabi nawo haleluya asimuva Jesu mfundisi kumasikaze sasibona isikhukhukathi maqanza naswabekile kufike kube ngiso after 21 days kuthi sitowaqhokoloda bathi usona ngoba umlomo sowucinile kuba ngiwo mantshwele lekathi shayelako ubone sekuphumele lona kwente njani lihlele eJerusalema lagcwaliswa ngemandla lemzalwane lohleli eJerusalema ebukhona baNkulunkulu ugcwaliswa ngemandla timo tonke uyakhona kutincoba ngoba uhlele eJerusalema umuntu lohlele eJerusalema sekagcwaliswe ngemandla Isitaba funze khona manje mfundisi encwadini yabaseGalatiya sowuhamba ngamoya ngoba sokugcwalisiwe ngemandla moya lengcwele akasafanana noma ngabe mbani because lo muntu ngilentshwele leli umlomo losocijile umlomo losocinile lokhona kuphumela kubecanza longasatshela ukuthi lana flawene so but ngoba sokugcwele emandla hayi imandla noma ngabe ngaphi but imandla moya lengcwele ayamenda akhona kumele ngadodonke timo ngoba lo muntu eJerusalema ulinzile wahlala kwazi ngoba isikhathi esifanele sibona kumosheka nje kunebantu abaphangise baphuma eJerusalema sikhathi singakaphumi bathi labo labahlala balinze sikhathi size sibe kahle bayagcwaliswa ngemandla bantu labahlala eJerusalema indzawo yekuthula it's a city of peace indzawo yaNkulunkulu sidlala tihlobo tami ma-challenge ngabona ngasakantshintshi bathi hlala eJerusalema uze ugcwaliswe ngemandla uhlalelena eJerusalema ngifuna amandla
asafuni lokuneni but ngifuna amandla akhe lona lomnika kwenzayo eJerusalema indzawo yekuthula, a city of peace, a city of love, a city of God. Hlalani eJerusalema, ungaphumi eJerusalema uze ugcwaliswe nemandla. Abantu labaphamisa baphuma eJerusalema uyabona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyamosheka, uyabona abantu labaphamisa baphuma eJerusalema ukuthi lo muntu lona uphamisa baphuma eJerusalema siyamuvya ashumayela yena bathi uphuma eJerusalema sikhathi singakafiki, siyamuvya afakaza bathi lokufakazi lobu uyabuva ukuthi bemzalwane lokhamisa waphuma eJerusalema umlomo usengahlini uthakathi phumela ngecanza bathi uyeva lenkulumo ukuthi lokufakazi lobu akungahlalisi bafika isikhathi sekuthi kungaphuma uphamisa baphuma yena lomnika lokufakazi uphamisa baphuma eJerusalema bathi abahlala eJerusalema balinze isikhathi lesifanele bahamba ngamoya uva ekukhulumeni ukuthi lo muntu lomoya uva ekufakazini ukuthi uhamba ngamoya uva kuwonke ama-engeli ukuthi lana kunemoya waNkulunkulu lophikisana nenyama lokuntulu kwenyama. Hlalani eJerusalema, hlalani eJerusalema, akuphunywe eJerusalema sikhathi singakafiki, akuphunywe eJerusalema ngoba sawudziniwe kuhlala khona ubona ngathi isikhathi asikafiki. Hlalani eJerusalema, hlalani eJerusalema. Njengoba lokudla uNkulunkulu atshele mfundisi ukuthi no namhla ngoba babesilinda kuthi ayishumayele kungaba liphutha ukuthi babesilinda kusasa nive ukuthi kalakaholoshe somise emkhukhu soyoqala libandla yena ngoba babazalwane bathi amen ukuthi abakuliphutha lokho ngoba babesilinda utoba aphumile eJerusalema sikhathi singakafiki. Haleluya. Ene umuntu laphuma eJerusalema sikhathi singakafiki ube nebalandzeli lebatomlandzela but after 6 months sekuphelile sekufuna lanzinyoka lo muntu kuzakhona kusastena labantu but umuntu lahlala eJerusalema alinze isikhathi. Haleluya. Uyagcwaliswa lo muntu ngemandla molengcwele akagcwaswa ngemandla ebantfu akabalanzi imandla but molengcwele uye lakamgcwalisako. Bana baphuma eJerusalema sikhathi sesifikile labaphuma ngesikhathi lesikade bathi bashumayela baboshe bayejele bathi ngoba eJerusalema balinze kwaba nesikhathi lesifanele baba nesipinzi balosikhosana sekubutwa mgojwa kaNkulunkulu ukuthi silalele nine kube silalele uNkulunkulu sibinzile sigakani sithola kuphi ePetro ngoba nike namphika nike nathi nina nimathi bathi nisikhulumisa kwakhe ngathi bayanihlolela sibinzise ukuthi nyalo nilalela abantu benalela uNkulunkulu nisithola kuphi nisithola eJerusalema ngoba nihleli kodwa isikhathi anzange nahlala lapho bangasisikhathi. That is why uyakhona kushumayela ngelilanga linye ushuma kuphenduke 3,000 bantfu. Kwente njani Petro ngahlala eJerusalema nganiketwa amandla amasha emva kokuthi sekumphikile emva kokuthi sitivalele emva kokuthi konke lokwenteka bathi ngabe sekuba ne-renewal ngahlala eJerusalema. Ngiyahlala eJerusalema noma Timothy ngantshintshi but eJerusalema sisuki sihlala sigcwaliswe nemandla. Umuntu behlala eJerusalema umuvala ku-praise team kuthi lona uhlele eJerusalema akusisiphiwo kuphela but kuhambisana nehlala ngoba uthi nakavula umlomo uve nakavula umlomo uve tinyembeti titehlela kwente njani ubone indvodza ayikhala ngoba bathi indvodza ayikhali. IJerusalema umuntu aphuma khona ivoice yakhe nayiphuma ayiphumi yodwa but iphuma nemandla lekaphuma nawo eJerusalema. Hlalani eJerusalema. Kuyahlala bafana bami
eJerusalema uthi na ushaya keyboard umuntu lolapha emuva aphinde uphiliswa yini na uthi uhleli eJerusalema. Amen. Bonke baculi nyalo njengoba sesibona kubheza so emculeni bonke nyalo baba bafundisi bonke nyalo bavule amabandla abafundisi kwende njani bahleli nini eJerusalema. Jesu namhlufuna abantu labangeke basuke eJerusalema bangakagcwaliswa ngemandla. Umdali lohlele eJerusalema umve khuteni bantwana bakho ukuthi lo le ilanguage yaseJerusalema akakhuluma isinoma bantu banendlela yokubakha ngoba le ndlela lekabakha ngayo uma hlala eJerusalema aphume walinzwa kwaba nesikhathi lamandla lekaphuma nawo nakakhuluma akathi khulumeli yena akusiyinkulumo yakhe njengemtali bathi igcwele amandla lekaphume nawo ngesikhathi lesifanele eJerusalema. Hlalani eJerusalema nize ligcwaliswe ngemandla. Tihloko tami uyaqhubeka uyabhala apostoli Paulo encwadini yaseGalatia uthi hambani ngamoya ngoba umoya lethento lokufuna kwende kwakamoya inyama imbelana nako. So abantu labaphuma eJerusalema sebagcwele ngemandla bahamba ngamoya tento tabo labatendako tibata kamoya inkulumo yabo labayikhulumako iba yakamoya konke labakwendako baba bakamkuniwa ngokwamoya. Njengoba lolo khona namhlanje plan bathi nahamba ngamoya sophuma eJerusalema plan yakhe ama-feelings ne-agenda yelive uyayibeka eceleni uthi ngiyema ngayo noma ngabe uyakuphusha but uyema. Uthi ngicala ngokwemoya ngicala ngokwamoya. Haleluya. Kwenyama kukuphushe kuthi yenda lokhu kutokulethana lokho ngesikhathi lesi but ucala ngokamoya. Wende njani ufuna ukugcwaliswa ngemandla eJerusalema. Ufuna ukuhlala eJerusalema ugcwaliswe ngemandla. Abantu labahlala eJerusalema bagcwaliswa ngemandla amoya engcwele abasuki bakagcwaliswa ngemandla. Impilo langaphandle sihlobo sami imathima thina letendeka nyalo timathima so tidzinga abantu lebatogcwaliswa ngemandla amoya engcwele thina bangasathi bonale indlela bathi batibone ngeliso laNkulunkulu ngoba labantu bagcwaliswe ngemandla amoya engcwele. Amen. Bathi John bakabhaphatisa ngemanzi bathi lokufika uyogcwalisa ngemandla. Hallelujah. Praise the Lord. Umuntu lokugcwalisa ngemandla ilanguage yakhe yantshintsha. Kwende njani tshintsha ilanguage lamandla kasafanani. Hallelujah. Kwenda kwakhe kuyantshintsha kutshintshiswa yini na lamandla asekawambathile akusasimandla elive but mandla amoya engcwele. Ingasuki eJerusalema. Kuyena lomnotho sengihleli kakhulu eJerusalema but angibona ngathi impilo ibe ndzawonye. Lalela sihlobo sami eJerusalema utiphumeli eJerusalema awabadihlaleli uhlalisiwe kwathiwa hlala la uzumukele amandla. Lokuhlalisile nguye lapho usebright make nkosi. Jerusalema umana mali uphuma. Kune abantu abaningi labaphumile eJerusalema nyalo bahleli ukuhlala. Indzawo ekukhuluma watshela ngayo niyacabana ukuthi hayi uNkulunkulu akasifele. Namtshela indzawo ekukhuluma ukuthi hayi lendzawo ekukholelwa mina angiyiboni lento iyafana. Lalela sihlobo sami akufani
ubona ngathi kuyafana ngoba uphume kusesikhathi sengafiki eJerusalema. Hallelujah. Praise the Lord. Bakupita kanye tikwenza abomake bathi umuntu oshumayela khona weva abantu bomake abasuma bashayela tandla waphuma eJerusalema wayekomisa mkhukhu sokuqala ama-conference ne-spiritual leaders akaswati bathina sokuphumile yini esikhashana leyo manda hamba phele ngoba uphume ngasisikhathi eJerusalema. Jerusalema kuyahlanwa uzogcwaliswa ngemandla. Hallelujah. Akusimandla noma ngabe kuthanga kuphi but umuntu ohlala eJerusalema nakaphuma khona sekagcwaliswe ngemandla eyinzalo ahamba khona uhamba ahloniphekile yonke inkulumo ayikhulumako kuba inkulumo ehlelekile kwente njani le nkulumo yakhe igcwele emandla ankulunkulu. Kuyo yonke imihlangano uma kunemuntu ogcwaliswe ngemandla bavela kitele mfundisi bathi hayi sicela ukuthanda awukazi wathi introduce somfundisi nawe ufike lo mhlangano basicela babe mathunzi uthandaze kube babe sicela uthandazele babe sitovula umhlangano because nasaphuma nalamandla eJerusalema abane force of attraction wona wena awuzuthi ukhulumele bantu bathi bonela kuthi la kune uniqueness kunokwehluka lokhona la ngoba uphume eJerusalema isikhathi sifikile. Inyama isiyalwa, inyama isilwa nawe, but ngoba wena uphume ngesikhathi esifanele eJerusalema ugcwele amandla amalengcwele inyama ibine amandla kuwe uyayinqoba uve ngathi umuntu umkhubile lo baba usikhosana lo kahle sifikele lizinga lokuthi ngabe makhela ngabe vela sisabukana amoshele wena but ngoba uphume amandla eJerusalema kuba nguwe eqalako futhi nikhulume ukuthi makhelwane liyabona kumoshakele but asiyilungise lena mina nawe siqalisele umuntu banemkhuhlane umuntu oqala kusebatshele ekhaya ngimi so kuyoba kuphutha ukuthi mina nawe sibe titha kwente njani wenqoba inyama. Bantu abaphuma kusikhathi singafika eJerusalema bagcwala inzondo bagcwala mona bagcwala amagqubu kwente njani lo muntu uphuma esikhathi singakafiki eJerusalema kanti lohlala eJerusalema lenze lesikhathi kunetinde letidzilikako la kuye uthi nakaphuma eJerusalema abe agcwele amandla akhona kufesa simo noma abe simatima ngakanani noma simo abona ukuthi lesi singetulu kwami lesi kahle ngibona ngathi sitongehlisa but uthi Jesu laba abafuna ukuphakama bayehla kuqala bathi baphakamisa yena lawo kwento abantu labahlele eJerusalema balenza isikhathi akumani kwento noma kubani umuntu ohlele eJerusalema walenza isikhathi lesifanele uthi akakhulumisane emndeni wakhe kungena kuvisisana emndenini but ngena sakaphuma eJerusalema agcwele amandla kuba nguye lekapita umhlangano wemndeni kube nguye lakuxolisana kube ngamoshayela kube nguye lathi liphutha ngiyalibona ngicela ukuthi sibuyisane siphume esiswini sinye singajabulisi live bathi umuntu ebayedwa sesisi uthi kwente njani ngoba siyathi ukuthi samosha ukuthi wena songena eJerusalema wahlala wafana nelitshwele nentanza lefuka nyelwe wafika isikhathi ukuthi libe right wathi kuthokotela waphuma ngoba sokuphuma ngemandla lo niyo wona Libosuki eJerusalema sibona kuyamosheka nje siphakise saphuma eJerusalema isikhathi singakafiki. Hallelujah. Praise the Lord. Lo munye bamnyathelile uthi angeke ngisaye esonweni ngoba makela Nkosi lapha emnyango umnyathelile but na uhlele eJerusalema walenza isikhathi saze safaneleka na uphuma eJerusalema sowugcwele amandla uthi noma kunyathelile bathi wena uyeda la ngoba uyathi uthaketa ngemuntwini ngithethe kwemnikati wenzawo yekuthula. Awugijime kumfundisi manje kana bakunyathelile lalasho ukuthi sona
Haleluya. Incela ibitela kutashumayela. And mula kwasana manje understand ukuthi akusindzawo etindzaba le. Ngoba lokhu uzogcwele amandla. Kuthi la sisekhotho. Nasiyathena ngabe sikhosana eNgisi manje babeka kubuhle. Iphelile. Bantu abahlala eJerusalema balenza isikhathi esifanele nabafika kule ndzawo bayathi indzawo yomthandazo indzawo yokuphakamisa lo mdlalo wetinsuku indzawo lana bakutha khona amandla lamasha la kunqobeka khona tilo ngoba labantu bahleli eJerusalema balenza isikhathi esifanele. Hlalani eJerusalema ningasuki. Amen. Nilindele amandla amoya engcwele. Abantu abaphuma eJerusalema sebagcwelele amandla amoya engcwele abafanana noma ngabe babobani nje bathi baphuma sene-impeti nabaphuma nabeni impeti ngaphandle ngoba bathi nabaphuma eJerusalema sebagcwele amandla abapheleli khona bayaphuma baye eJudiya baye eSamariya umhlaba wonke bakhuluma ngemandla elivangeli. Amen. Hlalani eJerusalema ningasuki. Bantu labagcwelele amandla mfundisi aseJerusalema ababuka i-environment ukuthi njani ababuka isimo ukuthi sinjani badibeka tito ngendlela moya engcwele abahola ngayo. Haleluya. Nakathi thandaza moya engcwele ngoba wena sophuma eJerusalema awubuki ukuthi ngikuphi uyathandaza. Nakathi yenda lokhu uyakwenda ukwendiswa yini na ngilamandla lokugcwaliswe ngawo. Amen. Sosakubela mfundisi into yokuthi uyamadela umfundisi bishop uthi bami-invite alenza ukushone lesinye esikhulu semasotsha sokunabo ethnic nawo wonke umuntu bemaphoyisa wonke ama-department alapha sebacelela msatoshumayela uthi nathi ngibuka labantu ngiva kugcwala abantu emadolweni ubone lama-ranks asemisebentini lesebenza khona uthi ngibuka abantu baphathima konke la labanye konke lana labanye konke la hey nabantu ngiva kugcwala abantu emadolweni siletikhulu letingane ngatshumayela ngithini. Haleluya. Praise the Lord. Sekumanje mbuto ukuthi bishop ugcwala njani mandla unesikhundla esisenkulu kangaka wena ugcwala abantu emadolweni but naphuma bishop kunesikhathi eJerusalema ulinze kahle uthi ngiyabonga Nkosi nali ithuba lokupha lona ukuthi nabo abantu labasiphethe mina ngitshona ithuba la kutoletha iqiniso kuze umbuso wethu batosibusa neliqiniso. Amen. Awugcwala abantu emadolweni. Haleluya. Ngoba awukhulumi ama-feelings akho awuzokhuluma insandvo yakho abesikhosana kuthi ngoba sekunabo professor laphana kunebahloli kunabo wonke umuntu uthe mina ngiyi-PL1 teacher into adressa ngithini labantu but ukhuluma insandvo yalolo kuthumile ngoba ugcwalisile ngemandla and nawe uvumile kuhlala ulinze isikhathi esifanele eJerusalema waphuma sokugcwele amandla. Amen. Uphuma eJerusalema amandla ungagcwaliswa uzogcwala amandla emadolweni uzophuma ugcwale amandla emadolweni ngoba uphuma esikhathi singakafiki. Haleluya. Praise the Lord. kuthi ngoba nesilungu ngisathi ndawo bakufele basintothandaza ngethi ngoba eJerusalema uphuma ngesikhathi singafiki uthi intothandaza ngithini labantu ufuna kuthula lamagama ufuna kuthandaza ama-feelings ufuna kuthandaza ama-feelings babe Nkosi umthandazo ku-impressa labantu mara makabayibile la uphuma ugcwale ngemandla uphume walinze eJerusalema umthandazo ulindwa umlolo ogcwalise ngemandla ukuthi uthandaza uthini. Ukwenza umsebenzi womfundisi uthi lomnye bambite esentini kuthi ayoshumayela khona nakafika lena labantu bonke banemali labo make ngibosomathenda labo babe ngisomabhizinisi bosomathenda ufike bathele usubona uNkulunkulu yababusisa uthi I see God blessing you but labantu banemali bakunemali but into bashoda ngayo uthule emshadweni ene uNkulunkulu usuke ekhaya lomuntu amnike imessage uthi abakhuluma ngesubmission yasemshadweni ekuhloniphane nemthamo nabafika la babesikhosi bathi mfundisi lo muntu ubuka lendzawo uthi labantu nini phela uhamba ngetinyawo labantu bonke lapha
nakhona ngigijimisa lo invite. But I see God blessing you. Labantu baba very disappointed. Munye wam-approach wathi yabona mfundisi. Usibona silawo yabona ngithanda imoto yami nalo ngithanda imoto yakhe nabantwana bethanda imoto tabo. uNkulunkulu wasibusisa kudzala. Yabona ngabe umuntu okhuluma ngemshado ukuthi kube nekuthula emishadweni ngabe uNkulunkulu uthumele message leyo. Ngabe siyakubonga mfundisi. Kugcwele abantu emadolweni ngoba abona labantu. Lokusho ukuthi naye uphuma eJerusalem isikhathi singafiki. That is why we sokhuluma lokubona ukuthi kuzojabulisa abantu. But umuntu lohlala eJerusalem isikhathi sifikile, kusikhathi noma ngasisikhathi imessage akayitshintshi. Lelo lasuka nento uNkulunkulu uyidlulisa labantu baNkulunkulu njengoba injalo. Kuya ukuthi ifika kanjani kubo, but nayifike kahle kubo ba understand ukuthi leya uNkulunkulu bayaphendvuka kubi nekusola ngoba nabo bahlele eJerusalem. Hlala eJerusalem. Amen. Nizigcwalise nemandla. Jesus. Noba ngofakazi ePola Park, eTekataka, eDwaleni, eMbonisweni. Nidlule lofika nasemshatha egame. Bamangala ukuthi wende njani? Ukuthi uhlele eJerusalem. Awuzange waphela la eTekataka, uhlele eJerusalem. Nase uphuma ugcwele emandla. Uthi ufike emathulu esihlobeni sakho kushoniwe. Mfundisi bebamlinzile angafiki. Ubona bakusuka lipimelele emva makela Nkosi bathi make kungakhona ukusibambele lenkonzo abakwathi. Bathi ngoba kuba Jesu yabona ngomfakazi lo. Ngokugcwalise ngemandla. Kuyahlala eJerusalem awuphuma isikhathi singakafiki. Amen. Egameni likaJesu mfundisi.